Kwezi watukufu amade namna na mwenesanizo wanungami ujenini sha holiho de situation ilio deza habari ya hamba na mapare waje waishidie eza hunda omji mtukufu wa mitamihuli bausijini wa nifatihu na azali au sijini wa nifatihu ikayao hado la mitamihuli hausijini emjuweza jiri mitamihuli au kamjaziji wa watukufu na mdijibu mjuweza jiri mitamihuli au kamjaziji wa kwezi watukufu eka kamjaziji wa hulio kartuanza likewale ngarjo uzamba kamzijua yapo ngarjoka arjunji ya rambizi ndwaji weka yao kamjaziji wa nui dirikanye wakati watukufu ezabaribu watukufu wa ulimwenguni na wa mitamihuli watuzijua hauna ambe wa mitamihuli wazijua shangwa wono haya hozamba 2019 hau avant 2019 elebavu wakomori wenji ne lebavu haswa la mitamihuli wakamba ili ambayo fathu buyut madaho ya bulo eda holo bulwaji da holo bulwa ekanga abo mrumme ufanyo hazi hende hadoda habuwele da hudila wadohula nuhu no abanga abo mrumme moda hundi ende tsahema rizikia janayo abonge watukufu ezajiri ndoka mtujwara isindopi ya subuti ya kubali ya ukaegala wayakana wandu hazi wenji ngabo wakaupia ngabo wakauhosa ngabo wakaubea ngabo wakaumiliza ngabo wakaupasi ngabo zino hizo pia wandu wakauhunda mbaindu hila aure wandu shahao lelo ngabo wakaulima ngabo wakaulowa au pia wakaubalia ngabo wakaupangwa na zindu wa turism marizikia kae hazikaya emru ya kubale gala waipula raheja wahindwa jiranzi ngea jomba na mfanye chao yobe ngoni mwa maadi wa komori haina katirijo kwa sura emru wa mojo hukumura engani rada ukamtiravi emru ya tsoka karitina rilo nisho ketine mbado telinu basi ule mengungo joba lao jauru mieze maliza hao mdu ya kubale gala witopulwa jao basi yuan adui ya pulwa no bonze je iranganye na kubaliano ka yuan adui nku mdu yafanya zitobia zira watukufu abange ranzide umwaha uo wa mitamihuli no wahele bavu no wakomori wakaufanya hazi hula wakaujahuza hula umuutu ititiata wa mitamihuli waja wakautubisiwa na wakati wakauja wauliliwa emana hao mrohazi dhama na mbaba wa mila nati na mutui hata mpaka lelo watufanywa mahakama ezili wando ukarijari rendwa sinema haina mndu yanzu ya teze mji wa mitamihuli sheringu ambokana mbujoka uja yari washi egalawa yoke na urejeza roho ya mwanadamu huyambo ya alkaba ya umafiti hodiho roho ya mwanadamu isilamu kwa jomba galawa sha wababa hangu no wazaza hangu no wanashu hangu no aina usiku mna mshenzi woi daeno wa mzaya yanzu ya riteze goto jamba na mwende hula banga mdufani wajao gezi nongo nao hangu wanongo nao ze habari zinu za uka kasina mazuki watu na mabani hatu na wanashe watu warengu wangu wafirwao no waniko hazinku watukufu ngwazi nongo na wiyo uka baadhi ya mazuki watu baadhi ya mabani hatu baadhi ya wanashe watu abuntu kumbo wandwa ume
warengwa ngwarendwa weze twabia zahi qaumulut no iliwa ni kwa posto wallahi ngezi nongo no shakabati urengwa kanali wengo wa hangu ustaarabu wa hangu de savoir ya hangu wo mswiba halafu wandu wao walendo hamada wandu weze droit du canapé na wao wandu waume wasoma chama bom mdole wa mduli nje mdole ngwanyi wanauma ho bom mdole wa mwalimu adole no stop yabi ne yamba hamdole yani soka sirendo bwa komori kese ngo izo lesiri yoti haki wandu wazamba ushakabati ngono kana tichao no ibu tizambu watata hangu no wana sho hangu tizamba watata hangu no wana sho hangu no wana mayuka tichao kana ujua haina usiku choro charo rengwa ndaro mwana mteba mtuko mwashi yani gala wale ndaro mtsanga jeze nyamba izo tinuko za lazima bwa tukufu izo tinuko za lazima baso msiba kwa uja usi gala waipulo kabati chilio haina usiku mtama baga mtuko washo galawa halafu lelo lile mahunu lelo rira mahunu rodwenda hunu rira mahunu eza chirihindu bwa tukufu eza chirido uka alazila ndabo kabajaja wandu wajo wajire gala wajo wafanye gala wa zilama liwarenga wala wafanye ukegala wa yao ebanu mbona ufati huda na zalia basi ngwa hibi yao ekomori warenge sema duamba waja wajeni wa hula wayinu ilie njila kama ya hao waduambe mapesa yanu hatuda sina wajeni kadha wajeri izo ndizo wafanya rume aeroport wakanza wazifanya rume gala wa wanua jangwa investiseo warengeze malizi hisa ila gala wa ezuma no mtanga na baadhi ya materiali za hata bwa komori isa hisa kabati gala wa mitami huli ne miji wa ndo hule zuma no mtanga wallahi hata wallahi wa billah ngawado utamdu mitamilia moja mbezokuli ngamweshelea usiku uranzima mahama mwegala wa zentu zinu musizo ne gala wali zose bon isangelo yafanyiwa ezinduwa ndisohuzi wakabati gala wakabati no kwifanya wao lelo ijaila waka azaline mwana tena mwanzo watowe Ibrahima mzee ngiyo amwezerezo ya yabo mitami hulika lija tubisiwa yabo mitami huliri sijini wa ukarija sijini wanamjibu mitami huliri sijini wa au karija sijini wa twegala wa mwana hatu zuki watu njomba hatu mbaba hatu almarhum aula wa hafuta mpa hindu tona mana ya wanga mkaso afera haina mdujo zingwa roho be hojesh ekekatula ziwa haruma madina kojo wakomo ngamwa bilioni mwana wazali aoa na wazali na azali ketina mtiti haina mruroho tizi tuntu hata tinongone wazo haina mruroho opirizo hula bahike mmono adaza balaila kajaliswa sumu kajaliswa ndongo balangu watungo umrenga na kemru mbaba na kemru mjomba na kemru mzima na kejao wandu waroho pirizo hula pia ngawanongone ya wandu nga owaredwazo owazireda nga wanongone ya wandu ya ukamdu kada wala rimzigara rimreme hata wajomba hatu no mazuki watu ne mabani hatu no wanashe watu haina ya behojeshi watu mwenda wahime mrondo watu mdunga wa wafiru wandu wa hata basi ila demani yowenja ina ya roha hula watu santo mabasi amba izo naona ntina zohamba bayu hamba genda tena ufanye jo uone utsweda teresigwa izo twabia za ukaridazi wantu wana kabatu ndo usondogo kusikana aliso sumu engaliso sumu ajuhufa alisandena tolanki likateni tolanki eze twabia ya rendo auzu mutuna kana maluba baskai kairete tifana tsoda za basi batina mana alafonda dona mamru kati equilibre watu ngozi ngaramdo ndo mati warenge group wacha wafiri mdu yako hata basi rowarenda au do zamba bwa komori inna lillahi wa inna ilaihi rajiun law haina mdu natona
oide mwanyanya oide mruma wahe oimjomba wahe oimbaba wahe oizuki wahe no ekenja hula ende ataro hada sao na mdoma galo mwendo ni namna jukaya wala salam tu nyodezi ya imam ya mtende yani no ando hahe wafanywazi abagenga mwana uzali kundale ubwa misamihuli ratu imalada india mwana atu ya ula ya hafa jarare ndo sinema ukaga mwashi wao no ilinga mjongo taziasa banzali ani mimi tira bakusamba kwa misamihuli ebo sedi mamite kiamba haka doctor engejuz wa misamihuli izo hazipia au kwa jato soma uyele hamvinyo au pishi ya wandu shakula basi anga mu professeur ngabo ma médecin ngabo ze qualité pia sio kama hapo wa mitamuli kwa nda uyenshi kati ne bagala wa hiyo sha au moins mtije mu marende cinema halafu wao amjaorenda cinema wao ajirenda cinema ikekare tsuda hii bari ulili wa banga bo mrumo mjini ujo kwa rongo hazini endo bien mitamuli ujo kwa rongo hazini ya sheo hama Ibrahim mzee kwezi watukufu na mnabii mru mitamihuli ujoni kwa hazini tukufu ni azali ama Ibrahim mzee timambiani na zinubo njomba Ibrahima njomba Adeli yuhambiazo kana innal muluka yu aya Qur'ani innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wajalu a'izzata ahliha adilla ufomele kiburi myonji yabahanyoto sijini tipisilicha irengo watani lipunu wa bungu funi menjuka wambangu wa valorizeo warango wa tukufu wa wasijini izo dezajiri hautindiso izo dezajiri hautindiso wa komori alafu wa mitamihuli rijirende ya ukani mimgaranzo gala wabo wanangu wachonda wadado huza ezena zino mafura ne marashi ne sisi garanzo amani garanzo lapitali garanzo ze likodi garanzo ze hazi ze loteli garanzo omwenje garanzo emaji garanzo isopi haina unde diaspora ja kutishia mna na chuiwa ili wa mkazi emzima hadi biasuma mebana ngumla piso katu ziseba nwe mru hidiransi ili muneza ngoza happy ya one valeur ya fundi suma mebana ngado italifiana ikanji ya naili njilani na ishanga wo izoboko wandu wakubali ya uka kango vumbo msira chuma wa mkazi neze ngo katakala winda hii ho aminifu ese ngo isu moti wasaya ni diaspora ya mkazi itamchija mafanyaje ngotuna ulaba ndina njari mwa mfiri ngo diaspora ya mkazi mani wewe bi mdo mkazi wataka baida someyo jorereja tukoza kilaba ndugo chonate mdu msheno wana jauja uyajarenge mdu tsondo wala mdu byambe tsondo nubema nga wana do somesa ba mukasi tsano kuza kilaba mali ya diaspora ngenya ndu mdo nasitsanya ndu mdo komori ese mali ya diaspora ina hondo kwa soja wamlikane mala ba yao ba wacha wajita kwa kufanya wamdatizani wampishiani mli msimbi mwele wadudwa lekeze mali zao wamdatizani waleche unojo rusimbu atawajo mtu wabaletse na wajwa mpurizeni imana mtofanya hicho ese milioni maere wabo majintu wandu wabade wacha mniko mana mchuji warutone hindi yokari huruma pesa kadha na rejitine par huruma pesa kadha na rifanyija wangu wala ina mbabi wandu watsukuja wale rumiri shane ziwa pare boko wangamia wafuhunu wandu wavunzia ezemaliza ongeza nyisi wao te wandu rali kume ezerali 4 zahe mashirika ya mfio ezerali 6 wajwa mvurizanizo yao wareje ine male ne zembwade watsukureje ina male ne nabwade ndufu haizo watukufu siwa mitamihuli lelo dewe sha qala alam aqul lakum ezmi tamabiyali kaka mnamu ndo kati majitu amode manjaro mozelezo mwone izo zambao njomba hatu vanwe la wala mru stay vanwe la timegoni mwezembe sili na ruja ushahide yanji wanwenza shonga zimtika uziona intika uziona hende hari ndo atihi 2024 wakati wafaku wezi warenga akami bila 2016 atalelo ka wajaro voti komori ende ya prepare gouverneur ngeno ndo kufanya kampanye ndo hende ya bala ende onise ndo hangu
Fatihuna to ube hamdu ya bale listi ya wandu watuka uka harumai biro ya Ibrahim Mzamba inda biro wadu wandu haziwede sekretari wede Fatihungu kontrole pia ina mara banjoro buku wadu wandu indi Fatih wadu wandu ngamina ikipura jipanga na izopi guvernora ngibano wadu ufanyo ya shia biro hangu ule sekretari trezorier kontrole rire zango pi dao nga sekretari abaransi benge tinda siku jajoka yao enge tinda siku jajoka yao Ibrahim bongo joka kuja futi waja uta izo ndizo fatu ya Ibrahim mzebo wa mitamihuli Ibrahim mzaba bahiyabo enamna na votiwa de namna baba ho ya votiwa na baba ho ba kaja votiwa ba ho ramira e kaja votiwa anga nyibanu kwa komori nganyibanu katila Fatiwa baindi Fatiwa balizemi na endabia mzaza tati shetani arenge telefoni bwibura mamze banda bo haja usahurika uchiyo bahiye ndabango jolo pashuyele gari wozungusi wane washa kutina ujo uhunda kutina ujo ujere bana aruma ezeno gozino je kutina ujo uhunda abantu bwibura mamze bahiye ndabango jona Ibrahim terrorisme mzazi shetani ta olympique ya Paris pasha jahumu wajangwa ezeje skula ina rengese azali ya rengesa kia jiti ya kama dele population mungala ya tudo uruho message ya himagalo amine mafoto miao bangaji bali kwa watukufu basi zija homu sironi Ibrahim mzee jambi yazali umuka wanwasita mwana aende afanya lista nerea timomekana vanunga mina birunga mina wandu rakufanya hazi wazima ya ukaonda prepare equipe alafu hamba remana ndoza nai manashe wangu mwana msho wangu akawi manashe wangu mwana msho wangu mwana tufatihu alafu asubuti unambeka neema na ule hapo damisha nenda mbeba mchao kuja tofatihu ukimwambekana na aboda mina mbeba horisa shazali haidi wakana baniyo tuanza mjia uzingara brai wala ni manashe wa mwana enda angalia urengeze muelewani babza ndongo mtukufu haizo zirogo hizo zijazika ujiri wa tukufu amndongo zanai peramamzi atene hata lelo ajahamba wanzo wa mtowe gouverneur ya mahavotiwa wanzo ya tolwa watu fanya baito ambao utarififu watu zanongo ya kwa mbate basi wamesalam taka Ibrahim izo ndozi jirisiwe zentuzino shangari jo mnikane details and design shawa nule lominti haruma mru ya vote wabazori wambia ukana mtaweze nuhusiizo wa harai umsiba ulio watukufu dabo waka loteli owana wakaufanya hazi wakaulamba hindro wanola na izonti pia ya balwa wamitami huline lebavu kwa jashinda wabirilio leteli shawabulie ya wanduende hata wadofungu wane zefisi wa iranga nyama baibitona mana na we abo uziona waja wauliliwa ele bogosila hao enotablo wa hao ejeshi wa hao mwana hao mbaba hao mruma hao kwa jashinda wadaima hakama atalelo mji wa mitami huliuka ewe ya ulwa wando ya tongezando ya mfitinindo ya kanza afanye na lijweza kweli shawada zaba wambangu watuka uwashu wa gala wa ungu wajotu na mbapare na wangu kwa tukure wa mitango na nango mahunu duendera jifanyile za nuko za hatu
halafu lelo azali hachangu tsorongo wazaza hatuno baba hatuno ndosha hatuno nasho hatuedayo wa feho mtsangani dayo wazeni sayu hata ukegala wala alhamdulillah azali de raisi mwema ende hafa kuwe aeroporo ya Komori wa Komori wadaza wareni hama chui kabati ya duhamba kan ewe indobia hule aeroporo ya Komori eya mulisando ezabari ya kawihusa eya hadisi da ena ndo engarijuka ukunda hindi kabati mkomori ulo bano tide mikatati pe ambwa madepite tinde mafundi tinde maguverneri baswana hamba na mchomoriza ngando fana wenyi wajuha baseno sungwa tungo ulila mana atiti wanzo hamwe alafu lelo azali hende harenge wandu ajamba watu wafanye gala waenda renge bamtangana zuma na zindu walaenda hibeze maliza wa Komori ya watu wa muhazini pia ajamba ngufanya ndongo harengeze mali endani ka wandu magari wodungo tufanya mapo ile shirika egala ungi wa hauni wandu jo kopo mapesa kwa gala euro kanza fanya gala sheze betisi ala wazifanye aunduke tsutanganya umtsanga wenda wanengwa pia wacho vulizwa waniso huzi wabo wa Komori ewe wallahi ngakwandu wamisami huli wa wendo hulo mtsanga ngabo ndo hule zuma embabiza zinuzana wazifanye gala wapia zani sohuziwa wala mbese wazungu waili wabali kwa jaelewa na hari wende zao hari zila ndabo wala fatili atokanza mbese ambe mapesa ngomunori investition na jau alafu lishia madaba na relero investition wanunga zumba za bon restaurant je kama da buemba hindu Komori ya bweni waja uno wedi wao suwa uo mreda dore mwashadingo suwa mruoko ngode yado abada wenda we tijao Awange kwezi watukufu non seulement ya ukamzulu siwe gala wa maudo nduju homo ndemo benga mudo azine bazali raisi mwema eni tami hulijoka ujabana jambe azali raisi mwema omsomo kabati jona banongo o unono kabati jona banongo mbayindo huli kabati jona banongo o mwenje kabati jona banongo kabati banongo shabasi mtojo homo mdogo bara mbanga tukoshwa gala abasa ila gala wake iti maudo mitami huli wani para wanabia au zilijo no filme rowan ijomwiso ata ila ramba banuni kwamba garigeri ngoja ila mmoka ijuma ijabata wongwa jwa zine wongo jwa swale una uwa fundu ende emwana wazali ambalo la mitami huli ngonde ya kenti ye mjomba hanyu mbaba hanyu mtata hanyu bwa mitami huli gani yabo ngamzono zenda abo wa mitami huli tijau ntile kiasi ya mitami huli mna urehemu bose mabeche kiboja ya bwana bobo wa madapa ni onti pia mnyeze mna mrehemuni bwa Komori inna lillahi wa inna ilaihi rajiun izodi za mwana wa ikoni wanatu wa uro wafu wasa warende hazirewe ramaga ruko pare aine hanya alema dabango soja jamba ila pare ne rekoto karitina mwenje karitina alafu shomari awala bo soyi hoja bo soyi balange hamayede uro Komori kwa karitina uro Komori urambekana Allah mwenje urengwa ngasigijani bangali para wantu shawala mshenzi boko kacha wadhini iwa kacha anje ina chukanza mbengu chamba ya mbeja shahakika wanunga mi mahala ni haujeni ile maana ni rongo taratibu za wanunga mi ujeni ni watukufu awange umsiba uo ujiri sheza dunga ngamdozi chua ezabaki hiribu wa Komori maudu juma ema fundingwa ambao engwa dungao ele kafiri au ngwa dunga wezo mgu ya ambaza sirendo maudu juma ya raro ngamdunga wele kafiri izo la hamba au ngamdunga wezo mgu na mtume wa hamba haina mtu natodunge mfana naye wanafikino wamezino wazulufu na wanunge izo le kafiri tono bila hamba ema isilamu wajo hamba singare duna kabula bamgu hamba rende rafanye za lazimu ilera lazimu awange watukufu wamonao hate guverneri ngutola wule mwana wazali haina bahana haina mrumo miji ya hana yafungwa ya roha ya tulilia na mjokana uo mruende atolo yansi
kayo de hazi le jeshi la Azali na Fatihu na Lukumani watumeda warengo wana hanyu na wandoma hanyu na wajomba hanyu na wabebe hanyu wale warenge wahimisa abo waja grupu waja wafira Allah wajomba hanyu wabebe hanyu wana hanyu wandoma hanyu izo ndizo tabia zijiriyo baadhi ya hao wambeza wahunda baadhi ya wandu wamba izo warenda apo msiba mziro bo tukufu abonge henye wakomori amishio mru anu lero na rikero mazedi wabanga bachuka uja sikiloni gechuka uja sikiloni malizo jeje munari hifadhi sheze tabia zilo yao izo tabia za ukana Mwenyezi Mungu akikarangamiza au kakawati usibutalani kabati usibutambe zilugoziti chao kabati usibutambe na rijue ti notable ti mbaba ti mzazi ti mjomba shondu pia wasinchoma gaya bandu wajuka udisaje onge mimi timbale rishani ya uka Allah ngamjo ujitwa emotoye mimwa he yarenge mapesa ya fanywa tabia mbi ndiza mbaba wa isalemewa wanwala wa watawe shanda humto wasekuwa wallahi ngabo mjeni amba ukana anomri usaungu hashade mizina mto usindi habasi mbaburu ntiti wandu wajuta wa haukawa wandu wafu wazijua ya kuwa ulawa kwa jada ya sajao wadumiza wandu gonziju wafungu wandu gonziju wanzo wachi akangalifanya hasi wafungu wanzo wafunguru o watolomiwa wanzo wadibe na mdini ongeza ngo zonti pia ngezijirisi wao kabati mdu yararilwa kabati mdu yaulidiwa kabati yafungiwa kabati ya tulo hazini kabati ya tuliwa waambukana tijanga mtambiho ya jumla mdu msaidia shwa uliliwa wafungiwa wadharaula watulo mwazini waudu warudi wasifio ele jindulino ngamira shmeji wangu wakutiro video zinchi ukahadura mwana mshuhadu tina uhupasheo shanga muhamiyeza kweli ezeno waza husu malalao nezanongo ujona kawe tabibu ngu amini umzihiri tafadhali mzihiri uwo ujo amini na hu amini sina uzia mru yake ka hu amini kengwanzo ya hu amini shanga muhamiyo mbongo uparo fundi bilali ngawe koweti ngono mwenje ne maji no msomo no unono ne mahakama ne zepare ne zanongo izo pia utije arumala pitali banga wala pitali hombo chawrenge kamera do filme pado no hamba kuja parone za lugonje zinu bana ndugo tindizo za banu ngamba irombo prioritaire bulia majamvi na maviho na mavushe na wao wajua do hambe namna hiyo karadhi mdoka na baraka wa kumurwa ulo wafunga banzo mahakama inga mdo ulo wahufu ja imani kujajo kama nti yabole lo zamba angalimba bizanduko za ubeha bonti juu utrawo endeza ubenge wakanti kujajo ndandera dore mwanele juu wako weti batu jerifie hono bazaliye ngujua kakatina ndugu ya shida fanya enti yonge yenshiyo haumezi na bonga bonfinga bo mime yanga ndugu zinchi unabie ule menguni mruidungo pashi ya mazali kabati ngojwe gaspillage ya mdu pashi ya mvio ya baleki puna l'hôtel na première classe na isopia haina robo kumeza nje mna haramu utuzirenga endeza ya jari taruma malene la pitali yo kuja parisha la pitali ya waharuma mahakume ezen wizo pia ngo tumo biza bazifanya shayi yo la pitali yo abazali ngusorenga malibasi enge hone el maarufu namna iliyo watu magodoro watu dara watu maji watu mwenje watu alafu yende ya hise se bado alhamdulillah la pitali sainu kabati ujuo wana watuko utret ukabanu onda e administrateur sejeka ko la pitali ngenda ko biso pia bidisi ça et ma spécialiste nganda ma docteur nganda ya kutola kan watu wangu hifaba paka mrende le namba banu
bakisha tunchashi na wewe hufa nongoti bado jao hizo sambia jana la pitala madio ombo yasiri kama kana na rambe zenje mandazi anela pitali isairengele wangu angali wao itwa mwenje itwe maji malalao zedara magodoro shaula sholo pitali yeze wanakuja pale la pitali makawaona angalia mabizano ngo za ube hamdo kana baraka utawe ndongo za azali tawa ndongo za azali ya ukaza lingo rais wa dal basi jafanya jiba watu wenza shonga waloda wanaingwa jwa ukas kimchonga ipasi wewe mtu mwenza shonga tijue kama mwanzo uralwa hitwa mwanzo uvuke wakati yabo yo koro wakati mtu jwa mbegera shukuru na mbemba mnyanya bantu no ili wajewani atujao ngamiza ba shanga simanga ngarwa nao zela pitali ngarwa nao zehazi ngarwa nao ubinadamu ngarwa nao imahesha ngarwa nao zeno zonsipi yange basela do filme wala majamvi na mavi hona mavushe ndo ndo filme na mnailo ambaye matobo tenu siskasi na jana nyumba kana tutu kama de yanga lipo banu wengi banu wo watia structure ngabo sérieux watimba za machine bayingaro manyoba zakata izo pia omoja wongola wona watu la pitali watu shindo uniamba manjaro mnafuka ngejo zile pitala mande engojo za media razali weziringa engojo madene komori yanji parona la pitali ya haruma la pitali ya romanti la pitali nzima yanti wa haruma mahati mizima kom na yo siti wa komori sinde wa brick ya brick shayunga yo hawo no wabanzi wao kufanya la pitali miezi 6 maha na hamili hapo basi isajifanyia fikiri kayo lezi la pitali kuzo banzi ya saize barina da haja ujao basi abonge karafi bawandu wenji ngwa shitaki directe la film utuma ba na zanjamani zangu akaba azalika tena kufanya tena ba pale mkomoni mwanzo maji ya ile yanu ya pishie ya fulie mkomoni mwanzo mwenje na malanzi ile ya pasize ya fanyazi ya film kuna hizo ntipia mkomoni mwanzo yakena connexion ya za kweli eto wizi kabati mtu lobano ya ututra kwa imwitire madoktora wala kupia wa witi mana utoja wamba ukana baneme kiwa hibi dhahabu ya wandu utani kwa mwana windi jauja abonge kadati mloa hukana baraka mndo utajiri kweleshe wa ridolea utaondogo za hemna haramu azalibu pawo mna haramu uju wezo ngo yazire ndeda eno wana hai wawo wananyasi wafupia wafungua saa wasa watola mwazini wao watunguru wajumba atonda watu pezo wadunga wafira na tobi yamishuna cha wandu watola mwazini pi ama mnati mtitamanu wo wenji wano wao zefio wenji walima alafu wara ruwanji ambazini warudu watola ushize ndo kukodola ndo azuya angi karadhi mdao kana baraka twabuhari utawewe wenza shonga wanu bawanu gebido pulezi itwa na kati watu ka fursu wajizi cho wasipu yule namne dini haba abo tinji ya taratibu baba nkutsone miyo ya ho akomore namne vuwa ho toja wa ndo ngona ho watoto ndono aimana twenda ulo hafuatwa masaku bili faina ulo wakati mamaka mwana hekima ulo wakati mamaka kabati ona haramu wana kwa tuwaza kuna bwana Adam gwajo wake na haja nao mzimba hajuhusi kwa lelo haka usiku wa siku kairiri shilie mzimba wakati ila je mjue hizo ya bidii mwambi Yesu na mshilie mbabi
Amanao mshime bandansi. Samahani. Je pense que tu peux l'ouvrir. Voilà. Ando pia wamwishilia usiku wa lelo ndio la fatihu amanao Ibrahim mzee namwaniza alicheza mbishi. Watuma warmachi walinge mapesa wenzao ruwajeni ruwa Komoro ngosifanyao wangamiza nchi donc ekango vungu transfert sigonza wisile amabushini la réglementation est très stricte ils sont d'accord d'étouffement économique et financier mwifanyao na liyo kuja donner réponse usunguvumba réglementation amaze réglementation disons immuable bahingama lumsa futobia alors que ngarona ukataze constitution ngati yao c'est d'accord harmonia ferio banque centrale comme tous les pays du monde de la il fonctionne au gré des intérêts d'un pays. Il y a un peuple, il y a un citoyen. Ce n'est pas un technocrate ou quelqu'un bureau. Il y a un modèle par rapport à un tel. Lui, il fonctionne pour les intérêts de son pays. Les intérêts de Haïti. Mais ils ont quasi théâtre, à moins des mécanismes bancaires, les mécanismes financiers, tout est contre les intérêts du pays. Si on est exemple, il y a juste sur le J. Monsieur le ministre, vous pouvez voir au Kaya, en fait, il s'agit d'un règlement. Il y a question, il y a le contre-chef, non encadrement. Je suis étonné, il y a au Kaya de Rosanda Oban, alors que la Duma qui est circulaire, bien, wajue enamna ya ujitamka ili maisha yao yake mema. Et non pas une circulaire figée, et tu connais tout là, il tout là, nous léo. Donc, comme ça, oui. Alors, ma question, parce que j'y tiens beaucoup. Parce que nous, des organisés l'économie, des organisés à l'image, ou à l'on a retard, il y a opposé sur nos arabes. À la fois, le consommateur final, d'assez, Gartabia, il y a accès à l'Meshahula. Parce que c'est un mécanisme contraignant. Yabonga mwanzo na beukame sur le ministre et kaza ngo arambia banu kweli ngamonzo banu na insomene on est circulaire ya encadrement hiyo raia yachue namna ya kujiprotection na namna ya ukana facilite ya lembanyu yalianza au ikemwa naye de mzima banu haliwa ambaze 20000 francs yajue namna ya ulimeza 20000 francs zila ikemwa naye katina nafasi igafanyako ya alirambili haruma banki. Maintenant, il y a des questions. Les questions sont d'accord. Donc, le chèque circule. Mais le chèque, il est fait pour ça.
Le chèque est fait pour circuler. Le propre d'un chèque, ce n'est pas un élément figé. Un chèque qui tourne. Et le propre d'une banque, c'est de travailler des mécanismes de contourner les conséquences et non pas de tuer l'économie. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été endossé et qui a re-endossé, qui a réendossé, ça n'a pas de sens. Un chèque qui peut être fait passer par 50 000 mains. Il n'est pas écrit qu'un chèque qui passe seulement entre une main. Yo banque d'Asie. Yo banque d'Asie. Aïe. On a fait le chèque qui peut circuler avec le monde entier. C'est pas un problème. Donc, il y a des raisonnements, il y a des tolérances. Et comme nous avons amené chacun, on s'en fout. Mais ce qu'il faut revenir, mais c'est d'accord, il y a la monétisation, la modernisation, la question, il y a on utilise des mécanismes ultra-modernes. Mais c'est qui utilise ça? Il y a des millions d'euros. On voit le Hamahame. 90% de gens qui ont été on voit le Mbadjini qui ont été il y a des gens qui sont concernés aux 2-3%. Et vous donnez les Européens, là, on va suivre. Harma, situation de modernisation outre-ensemble des offres de justice. C'est un grand zéro concret. C'est touché aux populations. C'est touché aux gens qui ont été. Je dis que la modernisation parce qu'on est dynamique par l'économie. Donc, on est d'accord, il y a aucun chèque qui n'a pas le droit de circuler. Le chèque, il est fait pour circuler. Monsieur le ministre, Tidjibiwa va évoquer les questions, il y a Ukaya, il y a un encadrement. Parce que ça me donne, c'est la seule parole qui me donne une demi-satisfaction, n'est sous l'union. Et encadrement, la Johanza, il est clarifié, comme vous avez dit. Ili animdu ya jue namna ya uondosa ya sheki katina nafasi zetembo wavumbua yabo on doit jouer. D'abord, je vais vous montrer les panneaux string du haut. Atawala walo wao waonao yauka jindu uchwi zinazofanyisha atawalo daonao atawalo wazimana wasikiti yao komori amonao teknolojia ndabo wezipia ni sabeni mali dawana wa finance wao majoka tondo hibiyo kina yizena dhahabu sawa mdasa la kijola ba teknolojia nda inyo ndo maswiri yo mjubudi ndo hibiyo namna hii tawari wende za wenus tawende za bati mtu ameni foti mtu mwadilifu Allah wede jera wa hizi banki ya kuona beti za madaila atawasa wenyi kwa jalande wa udo medeni sawa mtu purani ya zalam ndende na mabuzi basa jangu to balance ni ndo manena mlanza Allah azali ko tum ndende na mabali tuna man sibiro amjo tu hamu Europe na mwana sawa na mna wazina na mwana ezila mtuzamba jizila ezila mrungu zambo chibwa tukufu abange ngarjo utimize husu ada randi sajana rimwambia ni okana mruna tunde mapesa hema la hundao na tundo ondru ya ramasoze malizi unele afanyada na tundo ondru ndio wafanyile ada ondru lokomori wakansi ngabo machui yalo manga ngajo bali mapesa jari pishirile warijenti le mapesa hao warulio ndo wasingu hewa ata mengomira robale wajwafanya tena wariwashi ya nyumbanga lao waja wapeze mashurisha kabati ujofanya projet ya uka abu washirika fanya cha ungu jolo janja irubia mapesa hao na jauja yono za kilaba monti
wala ukatuna kana wanua jo pashia paka utia mahali de njodo la saladini ile mbaindi ni paka de ete ijao anle zemalizi ijao kabati pale kabati ijao hali ya tufanye pale ndio boda bala mazino kutufanya wewe ule hapo katufanya bahubali ya uja kutufanya shango niko wale maele uzitoa wale maele warudi watema pesa maposhoni wakanti ndema na watu juhawa wale do ulaba wa hatu si diaspora kabati mkomori uto simbu harai ile diaspora ngao machuye na mnaini bale 190 milioni wende ulumba dhahabu basi ni dhahabu na zila ndo wazitamba zecha ubasi na uto zitamba za ubiroje zao kujaliwa mwenje wana kwa tsulando kwa tsoma ndo kwa tina magari ya utora wakati unwata angana taheza angana tahe madamja angana bahizeja angana bahizeja ulaba urufu ahula ba wo kinu temro ni tena ba imagine yo alo kwa tsona kana na mndenge fanya bala pita libeke maele reali ekando virile kasala diridi fanya bala pita lishelekele pefulile meninde malina bamna haramudo wakati na janasi alafu eshuli fanywa ramangara hono bibi harusi na bwana harusi kwa tsunda tamba hindu wala shamtate basa torende hamiti ara maseze malizila harekende zahibu wa komori na bala hayo manalo ana jauja wayungara libo wandu wapasha uda wasitabaza peplo ya wandu wabel kabadingo peplo ya kidaba hayo wanahangwa romi pila kabati ambao kana wanu era isi ule wa wema na nyuho kabati maji kabati mweje wanyika mjuda ilianzi hanyu bwato zemokora ndo safara lelo badiri tambishi wanensi mbeza bagaji ngezita wao kabati mundu fikiri mbando ko ya mndwaji ya mwenti yino kabati urongozo mwana uka baneze bagaji zatu zitawa ja bawana wao tiwana ebo wono wawaza walo machwige juzevera ayo leo wale mpira waliweze milioni wa bilonde zao bahema chwa kanti leo very pia ati very pia wana mtu jifanye tilko yangu mimi niva ndo jangali abati vera basi onge piezi ngunari to jinka ya to laba ya to weuchi ulunu wa komori almuradi timlahani bojaye timlahani bo tukufu wajomba hanyuno wanana shwa hanyune zikiwa hanyuno wandoma hanyuno warengo wa aina ya tro omagobani yabo gwasungo unda wafiro abo hata alafu yoro hamutoro hagalagala kabati aliswa sumu walisweze sumu wafu jana mja mkawonesi wajuzi mkawonesi we nyumba ya wala finalize ilani ya kama kufinalize alarisola ba kufinalize bwana na balaka kufinalize ba nyumba ça il lui septième ça c'est finalisé par moi on me dit mba huma bolesna wanu wachomba walo atila ngwe yangu wa telefu ngevucha onja timisi bola bien tu finalises nyumba yenu tu finalises kode yangu bwana yangu engemsi yabo ngevucha wakiacho utatapitu siambe gubai eti mabia ngaba sana mjoka baki pia zoroza ngezi jo la safara lelo asiba bondi zo maziwa eti kabisa jaga tranquille ça ile kana na mjori soma pareni il concentre abasango ya beso razida yalla abani wabiswir ana amile ndio kanzara mwambiana wange Mwenyezi Mungu ujo mifadhini wa mitsamihule arijalia mpuli wembagalawa muuliliwa mabanga mwashua windwaji anyina gouverneur ajamba tawa udo henda ngolomba do henda basa maudu ngabo apo balima lucha amjwe pia nderazine wababa watati amjwe bwababa watati wamitamihule nderazine baba ringu waniso yaje namjerazine bayo ndi yaza hatu ile nyora rimha ule menguni dolira ruzinisiwa ni wandu wakongufu na machui na weti basi na modema olegana wa mbange isa yandisa mbabizaze ruziruzi wa mbushu ya aeroport machui yakayo ya tola ya daza ulizi wando wendo bya yuza kabati mkomori ti opposation sha natsanganyeze no yafanye ba zinde zindongo za ukangu precipite omlawa hai فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله
إذا جاء أجله لا يستقدمون ساعة ولا يستخرون. كنا وبيزا ولا كنا وهما ليلي رم يزم ينزاه ناسنغاري مباويك جيو كاريب. كما قال تعالى إن موعدكم الصبح أليس الصبح بقريب. يزم نقول بشو مانغامي يوهي الفجرين. اللهم ها نحن في ليلة الجمعة المباركة، لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله علانيته وسره. اللهم عليك بهذا الظالم أمامه، المجرم القاتل الدكتاتور المنقلب السفاح عثمان غزالي ومن معه. اللهم عليك بأعدائنا وأعداء جزر القمر. اللهم إن هذا الظالم هذا الفاجر استعمل قوته ضد ضعفنا، فاستعمل قوتك ضد قوته يا الله. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء وألزمت نفسك بالإجابة، فلا تردنا خائبين وأنت القائل ادعوني أستجب لكم. وقلت أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. فاللهم دمره ودمر أعداءنا، اللهم قتله تقتيلا ولا تبق منهم أحد. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدون إلا فاجرا كفارا. فاللهم أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد يا رب العالمين. إنك قد أقسمت بك وقلت وعزتي وجلالي لأنصرنهم ولو بعد حين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم وفق أمورنا. اللهم سهل لنا مما نريد ونجينا مما نخاف بفضلك يا لطيف. اللهم انصر المسلمين والمسلمات، أعز المسلمين والمسلمات، أذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم دمر هذا المنافق الضال القاتل عثمان غزالي. اللهم اعفنا واحفظنا والطف بنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين. اللهم من أراد بنا خيرا فأجر الخير عنه، ومن أراد بنا شرا فاجعله في نفسه. اللهم إننا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. بارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به. نستغفرك ونتوب